esperemos que podades facelo a maior parte de exercicios que facamos aquí, pero, como insisto, como repito diariamente, habitualmente, non me canso de repetilo, se hai algún exercicio que vos provoque molestias en algún momento, en algún sitio concreto, non o facerán, vale? Se temos molestias de rodilla e estamos de rodillas, é tontería forzar, vale? Buscamos exercicios que nos vayan ben mentres non chegamos a un que vos vaya ben a vos, podedes buscalo vos, facelo vos hasta que cheguemos, así como temos varios bloques, pois algún adiante, vale? Pero non todos os exercicios valen para todas as persoas. Se en algún momento un ombro vos molesta, un codo, o que sea, parades, esperades o seguinte, vale? Hai moita variedade, moito abanico, moitas posturas, a todas non nos vai ben, vale? Pero bueno, facemos unha rutina de exercicio bastante sencilla, bastante funcional, podedes tranquilamente, salvo raros casos, quitala, apartala da sesión, pero prácticamente casi que podemos facer todo, vale? Pero repito, se tenes molestia, dolor ou algo así, en algún exercicio puntual, esperades e facedes o seguinte. Vale? Veña, pois empezamos co bloque de respiración. Alineamos pés, separamos a anchura dos ombros, pernas estiradas, brazos sueltos, ombros abaixo, peito aberto, cuello largo para atrás e miramos de frente, vale? Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas e hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca. Despaciño, soltamos aire pola boca, vale? Collemos aire polo nariz, hinchamos ben o peito e soltamos aire despaciño pola boca. Collemos aire polo nariz e soltamos aire despaciño pola boca, facendo unha respiración fluida, e cando soltamos o aire, cando collemos o aire, sin prisa, vale? Que nos leve tempo coller e que nos leve tempo soltar aire. Collemos aire de novo e soltamos aire despaciño pola boca, vale? Collemos aire pola nariz, hinchamos ben o peito, abrimos esas costillas sin descompoñer a figura, a postura que temos alineada e soltamos aire despaciño pola boca, vale? E simplemente repetimos 2 veces máis. Soltamos aire despaciño pola boca. Última. Vale? E soltamos aire, canalizando, cerrando un pouquinho o conducto e alargando a respiración. Vale? Pero non se trata só de coller aire polo nariz e soltar pola boca, vale? Además hai que activar unha serie de músculos na barriga, vale? Primeiro, activámonos metendo a barriga para dentro, vale? Pois veña, collemos aire ca barriga relajada polo nariz, metemos a barriga fuerte para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despaciño pola boca. Para relajar a musculatura da barriga, vale? Coller aire de novo, abrir ben o peito, apretar, aguantar e soltar o aire despacio pola boca. Vale? Relajamos, collemos aire, apretamos, aguantamos e soltamos aire despacio. Vale? Relajamos, musculatura, para sempre coller aire. Pero antes de empezar a soltar, metemos a barriguinha fuerte para dentro, aguantamos e soltamos. Aire despacio, ca barriguinha apretada. Vale? E repetímolo 2 veces máis. Collemos aire, barriga fuerte, aguantamos e soltamos aire despacio. Relajamos, collemos aire,
activar esta musculatura e centrámonos en outra distinta, vale? Collemos aire polo nariz, simulamos que estamos no baño facendo unha lixeira forza, empujamos, mantemos e soltamos o aire despaciño pola boca con esa musculatura ben contraída, vale? Para, relajala, coller aire, vale? Aguantamos como estuéramos, repito, no baño facendo unha lixeira forza, activamos unha musculatura aí profunda, aguantamos e soltamos aire despacio pola boca. Relajamos a musculatura e collemos aire de novo. Aguantamos, empujamos e soltamos aire despacio. Vale? Brazos sueltos, hombros abaixo, peito aberto, cuello estirado, pés alineados, dereitos e pernas estiradas, vale? Collemos aire de novo. Aguantamos, empujamos e soltamos o aire despacio pola boca. Relajamos, repetimos 2 veces máis. Collemos aire. Aguantamos, mantemos e soltamos aire despacio, vale? Pola boca. Relajamos por última, collemos aire. Aguantamos, apretamos e soltamos aire despacio. Vale, e agora centrámonos en contraer a musculatura do suelo pélvico, vale? Outra totalmente aparte. Simulando que cortamos a carne durante o transcurso de ir ao baño, interrompimos, contraemos o suelo pélvico e axudámonos nos glúteos. Corregimos postura, collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito, corregimos ben. Cortamos a carne de ir ao baño, apretamos glúteos, aguantamos e soltamos o aire despacio pola boca. Vale? Relajamos, collemos aire. Cortamos a carne de ir ao baño, apretamos glúteos, aguantamos e soltamos o aire despacio pola boca. Relajamos, collemos aire. Contraemos, apretamos esa musculatura profunda, aguantamos fuerte e soltamos o aire sen relajado hasta que de novo volvamos a coller aire. Vale? Collemos aire de novo, relajamos. Contraemos, apretamos, aguantamos, soltamos. Mantemos hasta que acabemos de soltar todo o aire. Vale? Relajamos 2 más, collemos aire, hombros, brazos, peito, pernas e cuello, apretamos e soltamos. Relajamos, collemos. Última. Vale? E agora, seguimos con o suelo pélvico, pero facemos 5 contraccións consecutivas acumuladas sin relajar, vale? E aguantamos a tensión de todas hasta finalmente relajadas, vale? Veña, collemos aire, só nos centramos no suelo pélvico, cortamos a carne de ir ao baño, algo, glúteos, algo, soltamos aire. Volvemos a coller aire, non relajamos, Contraemos unha segunda, aguantamos e soltamos aire despacio. Volvemos a coller aire, unha terceira, aguantamos, apretamos e soltamos para coller aire sin relajar. Volvemos a coller aire, apretamos fuerte, cuarta, aguantamos, soltamos, corregimos postura, vale? Última, aguantamos, apretamos e soltamos. E agora sí que relajamos todo o bloque. Vamos facer as últimas respiracións activando toda a musculatura conjuntamente. Cada vez que soltemos aire temos que meter a barriga para dentro, temos que empujar como se estuviéramos no baño e temos que cortar se queremos interrumpir a gana de estar no baño, de ir ao baño. Vale? Pois desa maneira é a que nos quedamos. Collemos aire, apretamos, empujamos, contraemos, suelo pélvico, aguantamos, soltamos aire despacio pola boca. Relajamos.
cogemos aire, apretamos todo ao mesmo tempo, aguantamos sin desfacer la postura, hombros, brazos, cuello e soltamos aire despacio por la boca para relajar. Coger aire de nuevo, apretar todo, soltamos aire despacio, una tercera, contracción, vaciamos completamente todo aire, relajamos, volvemos a coger aire, hacémoslo sentado si queréis este ejercicio, ¿vale? Contraemos, mantemos y soltamos aire. Relajamos, dos más. Cogemos, expandimos, hinchamos, contraemos, soltamos, relajamos y volvemos a coger. Última, apretamos, aguantamos y soltamos. ¿Vale? Quedamos con esta forma de respirar porque vamos a corregir postura. ¿Vale? Adelantamos los brazos, adelantamos hombros cogiendo aire, metemos chepa, apretamos toda la musculatura, soltando aire, peito abierto, hombros algo atrás, cuello bien estirado, brazos ahí a la altura de los hombros, ¿vale? Adelantamos, apretamos, soltamos. Cogemos, apretamos aire, apretamos musculatura, soltamos aire, devolvemos. ¿Vale? Cogemos aire, contraemos musculatura, soltamos. Dos más. Apretamos, soltamos. Última. Apretamos, soltamos. Descansamos. Doblamos rodillas, apretamos muslos, espalda recta, peito abierto, barriga apretada, hombros algo atrás, cuello bien estirado, brazos, altura de los dos hombros, palmas hacia adelante, ¿vale? Rotamos en bloque, manteniendo rodillas de frente, pelvis de frente, ¿vale? Cogemos aire, retrasas un brazo adelante hacia otro, giras el tronco, cuello, contraemos musculatura, soltamos un pelillo, Veña, o que nos dé o giro de cintura, tronco e cuello al mismo tiempo, rodillas de frente, pelvis de frente, apretamos, soltamos aire, ¿vale? Cogemos aire, contraemos fuerte, soltamos, peito abierto, cuello bien largo para atrás, veña, cogemos aire, contraemos musculatura, todo lo que vimos antes, todo al mismo tiempo, soltamos. Dos más, apretamos, última, contraemos, soltamos y descansamos esos brazos, esos hombros, estiramos piernas, ¿vale? Cogemos aire, doblamos un poco las rodillas, barriga, espalda, peito, cuello, brazos sueltos, cogemos aire, ombligo para adentro, relajamos esa espalda, quitamos tensión, ahí, y desde ahí cogemos aire, apretamos barriga, vértebra a vértebra, subimos, ¿vale? Brazos, peito, barriga, cuello, cogemos aire, barriga para adentro, baixamos cuello, levantamos hombros, soltamos brazos, redondeamos la espalda, quitamos la tensión, espalda, hombros, cuello, baixamos. Y desde ahí cogemos aire, barriguilla bien para adentro, subimos vértebra a vértebra, quitamos tensión, movemos bien esa zona, ¿vale? Peito, barriguilla, brazos, en su sitio, cuello, cogemos aire, apretamos, baixamos cuello, levantamos hombros, desde ahí volvemos a coger, barriguilla bien para adentro, vértebra a vértebra, tenemos que dominar la zona importante este ejercicio, ¿vale? Quitar tensión, tenemos la espalda, ¿vale? Dominarla, ver cómo no es rígida, ¿vale?
flexiona, collo aire, preto barriguilla e como se volve a alinear. Meter totalmente recta, ¿vale? Veña. Collo aire, apreto barriguilla, veña, movimiento suave, relajado, es unha actividad física tranquila. E desde aí collo, preto e subo. Se pode facer no xardín, na playa, última, na terraza, onde podes, onde queiras. Veña, desde aí collo, tiña rodillas algo dobladas, acórdame, preto barriguilla e subo lentamente, 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 corregir postura, hombros, brazos, cuello e estiro pernas, vale? Veña, collo aire. Apreto, arriba, peito, barriguilla e cuello, aguanto. Collo aire, baixo perna e brazos, apreto fuerte musculatura, tenso a perna de apoio, apoio ben a planta do pé, a medida que subo o brazo, subo rodilla, perna hacia fora, punteo abaixo, peito aberto, hombros hacia atrás, cuello ben largo, mantéñome, vale? Collo aire, apreto fuerte, solto aire. Collo aire, baixo perna, brazos, preto, solto aire, arriba. Collo aire, baixo perna, brazos, veña, vamos facer unha postura aí, dereitiña, brazos alineados, espalda reta, barriguinha ben contraída, collo ben estirado, perna en ángulo recto, punteira hacia baixo, vale? Collo aire, apreto. Veña, corrijo esa postura, ben dereitos estamos, vale? Dos más, unha por un lado. Collemos, vamos á última, apretamos, arriba. Vale, e desde aí collo aire e vamos atrás. Una, collo aire subir, apreto musculatura, solto aire, dos, collo aire, solto aire, peito aberto, collo estirado, tres, apreto, cuatro, contraio, 5, contraio, 6, dos más, 7, vamos a última, apreto, vale, y 8. Vale, paso atrás, rodilla algo doblada adiante, peito aberto, barriguilla, hombros, cuello, brazos, e desde aí collo aire, apreto perna, apreto glúteo, e a medida que baixo a espalda recta, que rodilla algo dobrada, subo a perna contraria, vale, peito aberto, collo estirado, vale, aí, collo aire, a medida que baixo, aguanto, corrijo, vale, e ao soltar, 2, vale, apreto, e vamos, 3, apreto, e vamos, 4, collo aire, dereitiños, 2 más, 5, última, apreto, aguanto, y 6, vale, bom, por outro lado, retrocedo, perna contraria, vale, rodilla hacia adiante, barriguilla, peito,
E ao soltar, vamos, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, e vamos, 5, última, vamos última, y 6. Vale, descanso. Cambiamos de postura y vamos. Ahí estamos, 4, ¿vale? Vamos a corregir. Colocarnos primero os que sabedes, pero os que vos incorporades, mans debaixo dos ombros, brazos estirados tanto por un lado como por outro, rodillas debaixo das caderas, nin adiante nin atrás, aí, vale? Espalda, non se xuntan pés, alineamos tobillos, rodillas, a man, por un lado, mas polo outro, vale? Peito aberto, a pelvis, nin metemos chepa, nin arqueamos a espalda, vale? É unha postura intermedia. E desde aí, collo aire, e ao soltar, aí, perna fuerte atrás, brazo fuerte, adiante, aguanto, vale? Collo aire baixo, perna e brazo, e ao soltar, perna e brazo contrario. Aí ben dereitiños, non baixo a perna nin subo de máis. Aí, alineando con espalda, brazo, con cuello, espalda, vale? Collo aire baixo, solto aire, preto barriguilla, vale? Collo aire, e vamos, e solto, perna, brazo, aí, aguanto dereito, collo, preto, e vamos, solto, e vamos, teño varias, importante, e vamos, aí, última por cada lado, vamos, una, última, vale, estiro perna, doblo rodilla, vale, collo aire baixo sin arrastrar, e ao soltar, rodilla doblada, arriba, ben arriba, una, e vamos, 2, e vamos, 3, y vamos, 4, última, y 5, descanso, vale? Estiro, dobro, aí, veño sin arrastrar collendo aire, dun xunto coa outra, e ao soltar, aí, una, e vamos, 2, collo aire ao baixar, e vamos, solto ao subir, 3, 4, última, y 5. Descanso. Descanso brazos, muñecas, ¿vale? Ahí. Métodos de rodillas, peito, barriguilla, brazos, cuello, ¿vale? En bloque veño hacia atrás, collo aire, apreto fuerte a musculatura da barriga, solto.
Déjame ir atrás, preto fuerte, 4, preto fuerte, 5, 2 más, preto, solto, aire, subir, última, vale, descanso, abajo, corrijo postura, venga, dediños dos pés, collo aire, e ao soltar, arriba, vale? Deixo ir hacia adiante, miro rodilla, meto chapa, e ao soltar, espalda recta, perna arriba una, e vamos. 2, collo aire, solto aire. 3, última. Y 4, descanso. ¿Voy por el otro lado? Venga. 1, collo aire. 2, y vamos. 3, última. Y 4, descanso. Rodilla, rodilla, ¿vale? Desde ahí collo, vamos a soltar. Veñan que xa marcas, xa non alumnos. Aí, collo aire, e ao soltar, una, ¿vale? Collo, toco, miro como toco, apreto, 2, e vamos, apreto, solto aire, 3, e vamos, 4, 5, última, y 6. Collo aire e ao soltar a cuadrupedio. ¿Vale? E desde aí collo aire e vamos ao outro lado. Aí. Collo aire, máis miro, toco, apreto e solto aire. Una, collo, apreto fuerte, 2, solto, 3, e vamos, apreto fuerte, barrigiña, peito aberto, brazo ben arriba, cuello que non me cae, 4, 2 más, última, vale, descanso, ahí, corrijo postura cuadrupedia, brazos firmes, collo aire, dixámoslo onte, que onte era lunes, pero que hoxe é martes, e atrás, peito, aberto, barrigiña, collo aire, e ao soltar, arriba unha. Collo aire, e vamos, 2, preto, aí, 3, collo aire, 4, 2 más, última, rodilla, e rodilla. Corrijo postura, e desde aí collo aire, descanso un poquillo, collo aire, preto, ahí, ¿vale? Importante este ejercicio,
Moves a columna vertebral, vértebra a vértebra, vuelvo a coger aire, preto fuerte barriga para adentro, baixo o cuello, levanto hombros, pelvis hacia adentro, meto chepa, non deixo caer para adiante, nin para atrás, e non me xunto, rodillas, vale? Mantilla a postura, como estaba, así. E desde aí collo aire, e veña, aí. Vale, se me cansan as muñecas, descanso un poquillo, vale? E vamos. Aí. Collo aire, e solto. E veña. Preto a barriga, pelvis arriba, abro o peito arriba, vale? Preto a barriga, baixo o cuello, hombros, pelvis hacia adentro, meto chepa. Preto e veña. Aí arriba. E veña. Solto. Veña, fago varias, importante. Veña, dos más. Vamos. Una. Solto. Última. Vale, descanso. Sento atrás. Adelanto brazos. Non levo codos a colchoneta, abro o peito. Estiro o cuello. Vale? Peito, barriguinha, brazos, cuello estirado. Aguanto. Séntome ben, adelanto brazos, abro o peito, estiro o cuello para atrás e meto as orellas entre os meus brazos. Aguanto un poquinho, tiro ben ese cuello, tiro ben esa espalda. Vale. Pois veña, cuadrupedia, pierna, piernas, rodillas e abajo. Estiro peines, apoyo a ver na zona pélvica, vale? Estiro brazos. E desde aí collo aire, despejo perna, brazo contrario, un pouquinho do suelo, mantéñome alto, solto aire, a barriguilla ben apretada, collo ben estirado, frente apoyada, vale? Baixo, pierna e brazo collendo aire, solto, vale? Aguanto, dos. Collo aire, estirome ben, pernas e brazos, ben estirados, E vamos. E vamos. E vamos. Aguanto na parte máis alta, non subo perna moito, non me fai falta, despejo solo, vale? E brazo despejo solo tamén, E vamos. Collo aire e ao soltar, aí. E vamos. Vale? Unha máis por cada lado, Una. Última. Vale, se agora despejamos as pernas brazo contrario, agora despejamos as dúas pernas e os dous brazos ao mesmo tempo, vale? Pero isto do suelo, un pouquinho nada máis, apoiando ben a pelvis, parte baixa das costillas, barriguinha ben apretada, cuello ben estirado, brazos tamén ben estirados. E pernas igualmente, Collo aire, apoio pelvis, aperto a barriga, estiro o cuello pelo frente, e vamos. Aguanto. Una. Baixo, pernas e brazo, apoiando aire, e vamos.
collo aire, descanso pernas e brazos, solto aire tenso, pernas, estiro os despejos. Vale? E vamos. Vamos a última. Vale. Tú mueves sobre un lado, ¿vale? Venga, un lado, calquera deles. Palmas hacia arriba, altura do hombro, a orella apoyada, ben verticales, vale? Unha perna arriba da outra, ben dereitinhos, e a man diante aí, vale? Veña, vamos a coller aire e a soltar arriba. E aguanto, porque desde aí vou coller aire e fago un movimiento hacia adiante, hacia baixo, retrasando un pouquinho, retrasámoslo máis e arriba, vale? Facemos unha rotación de cadera, tensando a perna, collemos aire e vamos hacia atrás, abajo, sin tocar, adelante e arriba. 2. Collo aire, apreto a musculatura da barriga e vou hacia atrás, abaixo, adiante e arriba, vale? Collo aire, apreto fuerte e vou adiante, abajo, atrás e arriba. Fago a última, veña. E de atrás a abaixo, e de abaixo adiante, e de adiante arriba, e descanso. Vale? Veña. Boca abaixo. Levanto codos. Ergo a espalda. Baixo o antebrazo. E baixo o outro. Vale? Pollo os dedillos nos pés. Collo aire, apreto a barquilla. E arriba. Vale? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, vámonos tumbar por o outro lado. Eu cambio para andar con a espalda, vale? Aí. Aí. Vale? A man. E desde aí, collo aire, preso a barriguilla, peito aberto, tenso perna e subo. Non moi alta, pero manteño, porque desde aí vou coller aire e vou hacia adiante, abaixo, sin tocar, atrás e arriba. Volvo a coller aire, preto, atrás, abajo, adelante e arriba. 2, preto, atrás, abajo, adelante y arriba. 3, preto, atrás, no, adelante, perdona, abajo, atrás y arriba, creo. Última, veña que xa me pensa as pernas, cadera, xa se me cansa, vale? Descanso, moi bien. Veña, boca abaixo, porque meto as mans. Estiro pelvis, estiro empeina, apoio pelvis, apreto barriga, abro peito, estiro cuello. Vamos a estirar un pouco a espalda, non levanto codos, E as mans a altura das miñas orellas, Collo aire, apoio pelvis, apreto barriga, levanto el bloque, estiro o cuello, como se me tiraran del, vale? Para atrás a miña espalda. Collo aire abaixo, apoio pelvis, apreto barriga, firme, levanto e estiro. 2, e veña, levanto, estiro. 3, e vamos, levanto, estiro. 4, 2 más. Na última quedo, arriba, collo pelvis, apreto barriga, manteño largo, cuello
despejo brazos, palmas que miran ao suelo, collo aire, e ao soltar o brazo adiante, palmas que se miran. Brazos entre as orellas. Collo aire, manteño o collo largo, suspendido, retrocedo brazos, non os apoio. E ao soltar de novo, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, vamos á última, e 5. Veño e descanso. Todo por completo, vale? Veña, aquí a espalda, a cuadrupede. Veña, vamos a meter tumbado por arriba. Vale? Rodillas dobladas. Pies separados. Ben apoyados. Rodillas non se xunten nin se abren, ben dereitinhas. Doblo ben. Apoio parte baixa da espalda. E aí se queda xa ben apoiado, vale? Importante é ter esa parte ben apoiada en todos os ejercicios tumbados boca arriba, salvo que non levantemos. Hombros firmes, espalda ben apoiada, cuello ben estirado, palmas ao suelo, brazos abertos, rodillas ben dobladas, plantas dos pés ben apoiadas, estamos totalmente estables, vale? Entrelazamos os dedos atrás, codos ben abertos, veña a parte alta da barriga, collo aire, collo relajado, apreto a musculatura, empujo sobre o pélvico, muslos, glúteos, arriba, manteño, e aguanto, una, solto aire, mirando as rodillas, collo aire, vou, collo atrás, cos codos ben abertos, manteño a espalda baixa ben apoiada, apreto fuerte, soltando aire, subo, incorpórome, mantéñome, aguanto, solto aire, espero, vale? Aí, vou atrás, collendo aire, apreto fuerte, arriba, aguanto, vale? 2, apreto, arriba, 3, apreto fuerte, arriba, 4, veña, fago varias, fáciles, centro a miña forza na parte alta da barriga, vamos, abre, apreto, collo aire baixar, solto subir, collo aire baixar, e solto subir, vale? 2 máis, apreto, 1, última, descanso cuello, palmas ao suelo, asárcanse as nosas caderas, despéjanse, miran hacia os nosos glúteos, levantamos cuello, inclinamos lateralmente o tronco mentre collemos aire, deslizámonos para mirar como se toca unha man hacia o noso tacón, apretamos fuerte toda a musculatura, devolvemos, mirando as rodillas, vale? E repetímolo polo lado contrario. Apretamos, soltamos. Vamos por outro lado, collemos, tocamos, contraemos, devolvemos, postura de principio, soltamos. E veña, collemos aire, apretamos fuerte, soltamos, collemos aire, tocamos, apretamos, soltamos, veña, 2 más, 1 por un lado, última, descansamos cuello, e brazos, rodilla arriba, vamos a entrarnos un poquinho, traballamos unha parte alta da barriga, traballamos un poquinho lateral, vamos a ir hacia a parte baixa, hacia a parte baixa depois facemos todo, que agrupe a toda a musculatura da barriga, vale? Suspendemos, vale? Vamos a baixar unha perniña,
descansar si queremos, ou senón esperar e non apoyar, acercarse, non apoyar, vale? E facelo máis un pouco máis duro, e ao soltar aire temos a espalda ben apoyada, aí, 2, vale? Veña, collemos, apretamos musculatura, vale, 3, e vamos, 4, apretamos, soltamos, 5, collemos, apretamos, arriba, despacillo, veña, unha por cada lado, última, porque a siguiente, seguimos a parte baixa da espalda, traemos, baixamos vértebra a vértebra, apoyamos todo completamente espalda, ombros, brazos, baixamos un pouquinho as dúas, pero casi nada, que nos faga un freno, que nos tense un pouquinho, toda esa verjiña baixa. Vamos, collemos, e baixamos lentamente, afrontando, soltando aire, 2, levantamos sacro, redondeamos a espalda, e ao soltar, baixamos vértebra a vértebra, 3, non moito, e vamos, 4, 2 más, vértebra a vértebra, apoyamos, baixamos un pelillo máis as pernas, pero non de todo, 5, última, e 6, baixamos, e baixamos, vale? Se hacemos alta, laterales, e abaixo, facemos só un par de ejercicios que nos obligue a traballar todo ao mesmo tempo. Vale? Suspendemos rodillas, levantamos cuello, brazos atrás, pedras diante, apretamos, musculatura soltando aire, tenemos rodillas hasta ángulo recto, baixamos brazos, acompasando o movimiento de rodillas, cando chegamos as rodillas, aí a postura, tamén chegamos os brazos cerca do suelo, palmas que miran, pero sin apoyar brazos, E vamos, 2, e vamos, 3, 4, 2 más, última, vale, brazos, cuello, perna e perna, vale, estiramos, collemos aire, perdón, apretamos barrigiña, contraemos suelo pélvico, glúteo, levantamos soltando aire a pelvis, e vértebra, vértebra, resto, peito averso, brazos firmes, cuello estirado. Adelantamos ombros, baixamos vértebra, vértebra, apoyando a espalda, e apoyámola completamente. E ao soltar, apretamos glúteos, suelo pélvico, levantamos, e arriba. Adelantamos ombros, baixamos, e apoyamos por completo a espalda. E ao soltar, contraemos suelo pélvico, glúteos, pelvis, arriba. E adelantamos ombros, baixamos, espaldinha, hasta apoyarla completamente, ¿vale? E ao soltar, apretamos glúteos, suelo pélvico, arriba. Apretamos, arriba, e descansamos, a espalda vértebra a vértebra apoyando completamente, e ao soltar aire, apretamos glúteos, contraemos suelo pélvico, levantamos parte baixa, media e alta, vale? E veña, repetímolo 2 veces máis. Una,
última. Vale, descansamos vértebra a vértebra. Estiramos perna. Vale, collemos aire brazos atrás e ao soltar con todo ben contraído, levantamos arriba, peito aberto, pernas estiradas, tronco adiante, peito aberto, cuello ben estirado para atrás, brazos adiante, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, aire, una. Collo aire, peito, tronco, cuello, vale? Aí firme, perdón, e ao soltar, dos, aguanto, collo aire, abro o peito, incorporo, estiro ben o cuello, vale? E ao soltar, tres, collo aire, forzo un pouquinho a miña espalda, peito, tronco, cuello ben estirado. E vamos, cuatro, dos más, ¿vale? Una, vamos a última, vale, incorporme, abro o peito, e desde aí collo aire, e adiante, solto, un pouquinho, collo aire, peito aberto, tronco adiante, barriga apretada, brazos aí, altura dos ombros, cuello ben estirado, e ao soltar, dos, collo, e solto, tres, e vamos, cuatro, dos más, e vamos, última, vale, descanso, doblo rodillas, sento, vale, relajo un poquillo a espalda, redondeo, collo aire, e solto, vale, aí, una, collo aire con atrás, e solto, dos, non vou ca espalda recta non, si vou ca espalda redonda, para girar hacia atrás, dou un tiroxinho de pernas que se me adelantan un pouquinho, e vou co movimento, ca forza do meu movimento, ca inercia, xa me incorporo, vale? Pero non é só coller aire e soltar, vale? Vale, ahora al chegar arriba hai que abrir peito, apretar barriga, estirar o cuello, meter a espalda recta alineada co cuello, vale? E aguantar, sin tocar, si se pode, cos dedos dos pés ou cas plantas do suelo, vale? Vamos a practicar. Collemos, aire, soltamos. Peito, barriguinha, hombros e cuello, vale? Temos que repartir tanto peso adiante como tanto peso atrás desde un punto de apoio, vale? E repartindo as forzas non é forza, é un poquinho de técnica, Vamos, peito, barriguinha, peito aberto, barriguinha, vale? E cuello ben largo. Aí, collo aire e solto, vale? Estiro o cuello para atrás, arreglio a espalda, abro o peito, vale? E veña, collo aire e solto. E veña e solto. Veña, fago dúas máis. Relajo a espaldinha por abaixo. Una. Vamos a última. Vale, descanso. Abro pernas. Tronco adiante, peito aberto, brazos. Collo aire. Solto e collo. Aí abaixo volvo a coller. Apreto forte a barriga a medida que retrocedo un brazo adelante o outro. Metes os dous a altura dos ombros, peito aberto, collo ben estirado, pernas dereitiñas. Veña, collo aire, redondeo, levo a frente mirando a rodilla.
man por fora, solto. E desde aí collo, apreto, solto, vale? Collo, e solto. E desde aí volvo a coller, apreto forte a barriga, e solto, peito aberto, brazos ben estirados, collo ben estirado. Veña, collo, e solto. Apreto, solto. Dos más. Apreto. Vamos a última. Apreto. E solto. Descanso. Cruzo as pernas. Sento na caída. Peito. Adiante. Hombros atrás. Espalda recta. Cuello estirado. Por atrás como si nos tiraran del, ¿vale? Ahí. E desde aí, collo aire, pon ir acabando xa atrás, e relajo. Un poquinho de... Collo aire, abro o peito, barriguinha apretada, tronco adiante, cuello estirado por atrás, e ao soltar aire, descanso de novo. Adelanto o ombro, redondeo a espalda, baixo o collo e miro o ombligo. Collo aire, tronco, peito, barriguilla, e cuello. E ao soltar, descanso. E ao soltar, descanso. Veña, collo aire, peito, barriguilla, e collo acordarse. Veña, estiro ben ese cuello, esa espalda, Acordarse que mañán, pero non a mesma hora, peito, barriguilla, e pola tarde 5 ou 6 tendes aeróbic toda a semana, vale? E agora manteño, adiante, peito, barriguilla, estiro ben a miña forza o propio cuello por atrás, aguanto un pouquinho, adiante, peito, barriguilla, último tirón, estiro fuerte a miña espalda, alineo, meto na postura correcta, como se estivera apoiada contra unha parede, toda a espalda, todos os ombros e o cuello para atrás. Veña, apreto, abro o peito, último tirón de cuello, 1, 2, 3, 4, 5, estiro fuerte, 6, peito aberto, barriga apretada, tronco adiante, 7, 8, 9 e 10. Vale. Pois veña, xa non vai sendo hora de incorporarnos, levantarnos, vértebra subindo, alinearnos, peito, barriguilla, brazos, hombros, vale? E cuello. E despedirnos hasta mañana, esperando que vos gustara, que vos fora útil, e que mañana nos volvamos a ver, vale? Pois hasta mañana.